Rüstem Nasibulin konakta hem bizden ertengi şeylerinin jingle'ın eline çırlap kursetken kızık yangırı nişi gele? Yengel rahat, tatlı irtengi şey. Bu hakta uylarga kere gele belki özgertir gele. Uyata bu. Uyata tiz uyata bu. Yok benim kirisin çayı özü gibi ettik. Yanımda eti tırgan şekilde. Ninci nesil ögesi deyirler. Rüstem, ijatqa kelganda, o baribir damine o'zimning tovushim o'zinchalik bo'lg'ach, jirlar saylov og'irg'aroq to'g'ri keladir. Kim bilan hisoblashasing, kimning fikrin ishitirga tilaysan, bu menga bormay desang-da, boshqalar balki yo'q mana jirlab qarayli degan chaqlar bo'ladimi sening bilan jirlar saylaganda? Kimning so'zini tinglag'una tugul hali ishtasingda. Ko'proq endi turmush iпташimning so'zini tinglayman, birga tinglaymiz. Hozir bunda studiyada divanda o'tiran qarshılayman. Aның бұл жырларының көбісі жазылған бетін, ретро жырлар мен көбірек миңа хәтлік жырланған, сол соғыс жырларындағы жырлар, аңа хәтлік Қазан турындағы, республикабыз турында ол жырлар көбісі жазылған, аларны енді жырлайбыз. Тотабыз да үйренеміз да жырлайбыз, аңа бір кім қаршы келмей, алар бізге келе. Әңе мақсус өзіңнің тавышыңа туры келе тұрған мақсус мына Рүстем Насибулинға деп жазылған жырлар бар ма репертуардағы онда? Ойдар абый белән Файз Рахманов соңгы арада көп эшләргә туры килде. Аның җырлары белән ул мәгънәле сүзләргә, мәгънәле музыка язып, менә ул җырларны инде бик яратып башкарам. Экспериментларга ничек карыйсың син? Мәсәлән, берәр инде коллаборация, берәр башка җырчы белән җырлау яки берәр башка стильдә җырлап карауларга. Безнең дуэтлар җырлап барган бар. Эштә, концертларда Сирне, якташым Сирне Зайнетдинова белән дә дуэт без бергә бер елны концертта куйган икәү. Шунда дуэтлар җырлаган булды. Яратып башкарам ул җырларны дисең, балки бер яраткан җырыңның бер генә куплетын җырлап үтәрсең. Әлбәттә. Тәгәри тормыш арбасы, ай үтәсен көн үтә, языны кишеп шәйне гизеп, гомер көзенә җитә. Тәгәри тормыш арбасы, язмышының юлларыннан урап тотам дилбегәмне төшермим кулларымнан.